Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kajingi ki stay at home yakaba ansa penlong deka sunjuk wahe shnong urban jowai haga khan rutarik unai wing arjar arpo ban persha yaka sarkar jilla halor karai ban penkendria yaka office jong ka PWD jowai North Division shaka shnong shangpung kan kta AA yaka examine diploma in elementary education jong ki samla la pentip u general secretary jong ka sunjuk uba laso lakyang haba yashim benta ha ka jingye ki daga ba penlong ya ka poster campaign ha keleng ka sorjuai ka balas dang menta ka sngi ka khatwai terik unai wing arjar arpho nado ka por menstep hado ka por janme nang continue igani ka jingye ki idongi ka bajai daga ba lasai lasisni in saya ka position mass position but haka kadru trek in pelong yang pasti at home bagi pun jong gereja dia tentang kejuai area baru kan ini semua di desain di doki bahwa kau ini selfie di doki yang tinggal don bor jong ke state government ada berjingkrak yang di division da sangkung ke sangkung kepada support rural area di bandara ini division support ke rural area kalau ke aduh kata-kata nomor apa di bank di treasury angka ke SE office ke don hang ni ke pensuk ke pajba kene kedai ke bagi di persya ajur lor dok kene ban grade ya contribution ke batmai ni mau bandra ni ke barim kalau na ni post dan ke galong ke aduh kata-kata kene kedai ke jingi ki ke jongi ba kasti at home kan long hat retrik one day kang ba gitu ki badan exam itu kibadan yaki interview minum kami itu kijak baik kumba bro kini kadai ka jikontep di pajba dang ba hinsgopo sen bala ong stay at home mundon yo mundon hat mundon tukan mundon tukdo mundon ai kabamot ba baro khoi pajba jong ka sor juai kinsong haye kini kadai stay at home